Kardom kadoko ipan stamay nalitum kadoko vi stamay chinilo Karbi Anglong long jong silang namlo plutang te hampang a song made social organization do big iritum lakamasiun non het jong stamay nalitum Thekponong lo Voice of Genji Front pu thod amhang pa Thekpon elo owe kimitum pumat artas tame jumhe khaklang sabo mature asonte me parpik jinili jungjung ki matha ke bangso putha elitum alom so phi Chethan ponang la bangso prang elitum national abirta elitum Chethan amang nalitum kadoko westame chinilo Cockroach Janta party kupi posi amhang pathek nang koklo labeng alang litum demand kupilo labeng ke Cockroach Janta party alitum political party ma lai kadoko we alam nalitum man kidam tang video long sabe nang than pon elo alang litum kosonsi men followers ki badet ma labeng bangsua followers ke bat pen India a sarkar tum same alang litum man pheri set alang litum Twitter same withheld lo mate banned lo la sonta talsi Instagram along sitame ke hekji phan bor ilo sitame Instagram ke non anstame dolang thang thelang alang litum alom sobe rapport 22.5 million followers long edlo Instagram along nasiritum lang nampa melo plotang te alom swet ang bom besi alang litum followers tame bat piglo alang litum long a members tame do piglo iritum jongsi kapre political party panjongsi lang namlo plotang te alang litum laan munit ke pangrum ke alang litum apor tame nangji tangka mahas tame nangji sitame alang litum bang nona duhu bang ke paprek dak Reuters pu a news mate abirta teng ben pulotang te la CJP mate Cockroach Janta party henlo India's fastest growing youth movement ke polo la sona movement mate ajat a movement sitame laan kangdang laan ki chat ke avelang polo la suppose fastest ke chat nai kangdang ke chat nai bangso movement ke chat nai ke la CJP tu henlo polo kiram tang an ke litum social media long sit heglong lo mate phone long silitum heglong lo alang litum members kachiri punon lapen ke followers ke long punon lapen ke memes ka selam punon ajar son an sitame social media long besalang litum mang ke Chengpo lo non ke bang ke alang litum ke mang pon ke mate ke claim pon ji la ke real life action se alang litum en pon po action mane editum kache thenga che chokphan bang ke kali non la CJP a founder Abhijit Dipke alang li bangke USAC do Boston University se Charlie po hadak se alang li bangke do labenge non bangso cheklo lo Juna cheklo 6 arni bang alang li Delhi bang polo. Hello everyone, I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। रियल लाइफ एक्शन के जी बात मतलब अलग तुम प्रोटेस्ट जी बात पीसफुल प्रोटेस्ट से अलग तुम दो पोंजी अलग ली 6 लो प्लोटांग ते अलग ली दिल्ली नंगले पो laben ke jantar mantar long alang litum peaceful protest pada pon populo alang litum bang ke demand dam ji bang ke hala education minister bang ar pupen chi unang polalo nari tum samay chini thai po need exam bang so exam hot paper samay leak that la so pot si bang so puthang sa alang tum bang ke chi song pon po laben ke alang litum karja lage unemployment dopik ini tum adet bang non owe kimi tum woreng our side kelong kisung kasi lahai ka doka we issue pen se alang litum bang so CJP bang ke amahang pathek lo ke cheng si ke alang li planning ke ave stame non bang ke alang litum bang ke pathir thip ji pan se alang tum bor I pon lo bang so party pathir thip ji polang tum ke matha pen si spokesperson stame alang litum bang ke thom phaning wai pon elo inut bang ke Sorof Das inut bang ke Vijeta Dahia po inut bang ke Ashutosh Ranka po hando alang litum pachini polo bangso CJP ki lead ponji leke OV ki mitum se lead ponji polo labenge komani alang litum bhang ke pamondo nani a political party pen link do pu sitame alang litum klardak pen pachini polo ajat a political party pen sitame link ave polo ala political party tum ansu se akemang se ke the alang litum long pasin je polo isi the tana question mangke alang li me thang sitame chipulo ne li Delhi bang po Delhi ki bang pen nili phan hemkang samnang pon det the hype sitame
alang li kaddo ka ve ara pharmacy ka che song ji pot alang li a phichiru re polo la so bosi ili tum mong sami si theta na question do kolo alang li dak India long wang lote hala so pen masya alang li phan de bing nang Thekjima hala bang ka port si tum nang than po athe bang so CJP tum han sarkar tum samay kapere mate kelang uni son ma ke dovek bino Birta kelo tengmen pulutang te bangso peaceful protest hood sonam wangchuk sitame Chetong nunji pulo sitame sonam wangchuk pen kupilo kaning jevek nangli tum arjuponik था कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार मोहब्बत और शांति से हो दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो हथियार हो मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था हाँ इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है मगर दूसरी तरफ से हमारी तरफ से नहीं हमें जेल जाना भी पड़ सकता है तो बड़ी बात क्या है इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है मगर मैं फिर भी आऊंगा प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं क्या कहता हूँ जेल जाने के बारे में ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दिया था चलिए एक बार फिर याद दिलाता हूँ आप जेल में रहे हैं मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो आपने मैनेज कैसे किया वहाँ पर मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ नहीं एकांत में बैठ के ध्यान करते हुए कभी पढ़ते कभी लिखते कभी कसरत करते हुए मैं तो इसे एक अनुभव सोचता हूँ जहाँ आपको भी जाना चाहिए और आपके ज़रिए सबको कहूँगा ज़िंदगी में एक बार जेल ज़रूर जाइए चोरी के लिए नहीं झगड़ों के लिए नहीं किसी मकसद के लिए किसी की रक्षा के लिए किसी कॉज के लिए ज़रूर जाइए तो हमारे अधिकारों का हनन होगा नहीं जब लोग इतने निडर हों कि जेल तो वो ऐसे जैसे कहते हैं ना ड्रॉप ऑफ ए हैट टोपी गिरते जेल चलेंगे हम वाले ऐसी भावना चाहूँगा तो याद कीजिए ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है परिवर्तन के लिए भी जय हिंद alang ningje polo niri nyang Chetong nun po sitame halaso arni ponon 6 arni ponon violence bang ke avede nangji thangnat alamaluna avede nangji jong hele halatum pusi pupono alang like jong damang ke lage police to masi jong dam lo tum jong si violence pe ne pustame il to panang theng nang chok pustame il to bang ke violence ke padu de nangji polo lalo pulu tangte nilista pe nang Chetong nun po polo la beng ke puthoda lang likaning je dam do thulang hala hemkang samade phatek long ke jang alam stame alang likaning je pondo athe alang li same phatek long ke jang tangabang phulo alang li bang kining je dam bang la sono ilitom phatek stame jang nang kokta thek polo sitabe me sen aparman kache song ben phatek ke jang nang bang ke lage hingno ni polo labga prang ke dam tang video footage sitame alang li paklang pondo ilitom kaddo ka be sitame itip ke jelong dam nang ji hadak sitame kopi ko sonma jelong ke do hala sitame chini nang ji polo sitame aking no sai kang hi ke klem bele jel ke dam nang ajat bang kali de nang ji polo ilitum mesena sai ke klem mesena farman ke klem ben si ilitum jel dam nang ji polo alang ni bang solam kaning je bang ke hala abhijit dipke alang ni pan same si aning ke thegi piduna son pon ni ki matha tengmen pulo tangte athe adhek to mang ke jail ke dam jipan ka pheri do sialang ni bang pulo mesena sai ajoine jail ke dam nang bang ke lake ilitum phan kan hokali ilitum phan ke ali do jipu hok ahak ta kalang lolang ni kaning je alam bang ke nari tum same chini lo aprang India freedom ke hang hot same jail jang nang lo la supena PC independence tame long lo la sonda thang lo nani tum hala South Africa president man chini thaji Nelson Mandela alang li sitame ningkan thong kep jelar lo do dang lo sitame phibang ke alang li haiden lo alang li first South Africa president ma ke cheman long lo la son lo thetan a leader tum phanjong sil tum lang lo protang te alang li tum sitame hem kang sam ke dam nang wek
la soposi hem kang sam kedam nang bang ke tum ka phere ret nang ji alam bang ka be kache song hud bang ke especially uthor dili tum ke bang jila ni che thanam nang jong si update develop lo tang te mate ala ni tum hada ka peaceful protest deng tang elo pro tang te tum che than thunang non mai tum che thanam nang Karbi Anglong a birta bangso birta ke west pensi bang lo kheruni alom benji nari tum ka dogo visame chini lo la bang ke news no si thek ponong lo Karbi Anglong same zenzi organization amhang pa thek pon elo alang tum arta bang ke jum hek haglang stame akemang mang alang tum same thetan lo nani corruption education society ke mesenji phan la bang ke di overall Karbi society phan mesenji phan se alang tum amhang pa thek lo pulo sitame important nai tum kelang namang ji bang ke la lo alang tum kaning ji pon bang ke KSA bang do piglo KSA bang do pig pot si non bang ke bang so voice of Zenzi front bang ke amhang pathek nang kok lopo nasi dagiri tum munthi dam me matha dam me e phar bang ke mi sen lo kado ka bisame choklim lo lang tum upisia ke mang ma hala same mi sen lo la bang ke kese ta do pig lo polam kaning je bang same a hok lo ilum thek ponong lo nani rich kip same do pig ala pen ke inglong photum same dolang ta son si kese same che thak jam lo nari tum thek dam long lo the women cases tame already do elo last tame kawi lang bang ke la men case bu bang ke avelang hala bang ke ilitum si cheng nang puni pini athe sarmar case ke la sarmar dum nang pon ri sumar dum ke dake palu dunong de nang po men case e blutang de nani ri sumar muni dokol blutang de chok chi det po maso bo si ilitum samya mang po thek nang puma pima la men case e pu bang ke ilitum amang pa thek nang ni lo la bang ke che patar sai salam lo athe do pig lo social organization do pig lo alang itum bang pulo KSA sitame do pig lo pula suppose amhang pathek nang kok lo pulo tangte la an so si social organization amhang pathek tu lo la bang ke la an so si ong thu lipo la bang ke che thak thu lipo la bang ke jakong ke bob thu lipo la se ke do tang along permission ji phan bang si alang tu mang ke claim dam son te hala sitame heng no ni ji ma po chini ne da lo kado ko we akimang anutin si kaprek pot sitame isi alamang ke alang tu bang asabo kasik sagji bang ke alang tu mature o kalilang alang tu artas sami jum he khaklang alang tu claim dam tame sitame hala thetan asai ki claim ji phan bang ke mo alang tu mature chet an si claim pon nang po athe corruption alang tu ning je pon lo corruption ben sami alang tu je 5G pon lo sitame corruption association ke che fight bang ke sung pik dag India long lo Karbi Anglong long la benge nani tum same matha tha social organization ko ane already do elo ko anane ke thekeri putum same do elo amhang pa thek lo claim pon elo sitame corruption wir lo ma corruption wir we ajada party le wang same pudak tha corruption ke aprang ko son non sitame la som silitum thek dam long ji la soposi la hai hin na bangalang tum pa feature sitame chok claim pon angni pukali pa phi ponchet ta chok same alang tum nani cleanliness apu tha claim pon ji lai bang ke mission no the lai bang ke kado ko bi tum same claim pon tek lai bang ke alang tum same chur pon ji cleanliness je tum along tin le lang dam same nani ke tum akiter thek dam long ji la bang ke lai ke claim ke dam bang avidet same do asi cleanliness apu tha bang alang tum claim pon me la bang ke education apu tha kopi siali du jima kopi posi education ang jima hal hai bang ke alang tum same awareness son padopon me tabage konani owe ki mitum same kangri kangkrang pena por chipadam tap kai che phalang no tap lai puthakala tum awareness bang ke pipon me isi alang tum han ki pudun kang tung bang ke lalo alang tum bang ke nal tum ka dogo bise me chini lo ke Charlie apor veklang la support si ajat asai le claim same main focus bang ke alang tum bang ke lo ke Charlie hala bang si focus nang ji athe society phanong si cyclem lo plodang te isia pressure do labeng ga port sabe ka chipi ke nang sor labeng la punat lo same Charlie pa mi nang ji la so po si alang tumbang isi balance ti binang kokpo lapen ke alang tum methang a career phan methang logo Charlie phan bang si apor bang ke pen an ke chelang po hapuna bang ke ahut pen hut alang tum joy ke hut mate por du hut son si alang tum same claim pon chodang kokpo alang ni tum jong si ke Charlie judet elo poson te halada ka pregala full time chipi pon me sitame non ba ke alang tum ke Charlie apor chidlang por alang tum main focus ke la ke Charlie bhan bang si focus nang po
Labe galang ni tum ajada sai le claim dis tame senior tum do kesar tum do arta ke do tum do alang ni tum advice setting men si alang ni tum same munthi dun si puthor claim nang por ajat asai si tame athe ini tum kado ka wis tame chinyo ilam kaning je bang ke joy ke lason claim ji pu si tame hala asai ke claim hut bang ke hala ilam kaning je hut ke joy son ke kali hada ke prek jam problem ini tum same face nang ji chetong nang ji lai ke pas solve ji pan same ini tum apordam ji non same alang li tum phan komane tum mangge de asabo kipudun tod atum same do thai ji athe alang tum hala arta ki zoom pen alang tum hai organization asai ki claim bangke men bangke project son sit doklo athe ajara organization nong same tum langlu plotang te arta ki ong mate mature tum si ke do asi bangso organization mangke arta bi pin lang same tum aning mangke pa bidu nang ni mesen asai an mangke paklem ponang same put hot related lo alang tum main focus nang ji bangke alang tum me thang lo ke charli pan bang si focus nang po lapen data pi bangke mukwan si claim ji kado kabe lo charli tang era phi alang tum copy ason si claim kang tung ma claim non kwan si ke claim det pomo apia kai same non ben same alang tum bangke lan important ki pidun thek par halat same tum ka choro nang ji bai ke nang sot sitabe alang tum balance ti bidang pok ne li ben ma ke lan wen lo putot chitong thunang kapre video long dom be thang me kardom